iti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita sardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno, ubing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Tinalabasit akawitan. Adda idi agina anausem nga agtaraken iti manok ubing. Idi immado ti tarakenda, naglako da. Agingga nga immado dagiti customer da. Adda tarakenda anay supsupadi ti maris na. Nalabaga ti dotdot, sipit ken tapingar na. Gapo iti nagpaido maamaris ni kawitan. Ado dagiti aggusto ken kuana, apada na amanok. Iti may sangal daw, kat. Gayam ko nga opa. Adday tamanan ni nalabasit akawitan. Lumabas manan dito'y ayanta. Ha? Uwan nga paiso. Ala, gayam opa. Kita aman tiropak. Amang ano damot mukat ko. Awan. Tsak ngay. Kita manmat na damokat ko. Gayam ngopa. Awan. Ala, daytan ni nalabasit akawitan. Ala, pimig sa tipitik ti poso. Ala, agpadatay ti marikirik na gayam opa. Lumabasak pa'y, doang nga upa. Ay, dumagas ka pa'y akawitan. Uwan mat ngamin, natar akawitan. Dumagas ka pa'y atagi istorya tayo. Awan ang anas ko, ang mag-istorya ka na kayo. Sige. Suplado mat ni kawitan. Uwan nga ron, kawitan! Adda irik mi ditoy, kayat mo. Kayat ko Ayan, tiri. Apag iso, mabisinak. Day taman Kukuha mo day ta sobrami kinigayam ko nga upa. Wow! Agyaman na ka. Saan kayo gayaman na imot? Kanak nga ro dun day tayo. Ay, gayam upa. Ibusan nan samatan titarakon. Sana bale, tinapatag, makikita ta ni kawitan. Nagtar talaga. Uwan nga ron. No arman nak. Aklo nag-adagos. Oray siyak mata. No arman na. Aklo nagmatadagos. Anyat pagin inarasasan nyo. Ada kayo nga upa. Awan, kawitan. Sige, mangan kalaang. Buya, unda ka mangan. Nalabasit a kawitan. Adda manen gumatang iti manok. Limada. Manutigatangan da. Sagdudwada nanang. Sangapulo amin. Sige, Lenlen. Ingka mang tiliwan. Ngampera tinalabasit akawitan kan dagiti upa Wen nanang. Inaldaw matan nga adda gumatang iti taraken ta manok. Amangan no maibos. Saan? Tanagagat met nga agitlog dagiti upa manok ta, anak ko. Wen matkit di nanang. Ala, ingka mang tiliwan iti manok, anak ko. Tamangan numatektekan nga aguray dagiti customer ta. Wen, nanang.
Gayam upa. Naimbaglakit dit. Tas anda tayo nga ilaklako. Dagiti amo tayo anya. Wan nga rod, dagiti lang kawitan a manok ti laklako da. Ala, kasano nga tanoy lako dati nalabasit akawitan. Awanan ati inspirasyon ta. Oh, sapay lang kumaata sa... isumanan ti lumabas dito'y ayanta. Gayam upa. Ala, wan nga ron. Ay, nagtara talaga. Bagbagay na tinalabasit at tapingar na. Wan nga ron, gayam upa. Ay na. Nagdakal, tinalabasit nga ipos na. Titapingar na ti kay-kayat kakit kitaan. Ti ipos na mo't kanak. Kawitan, dumagas ka pa'y agin istorya tayo pa'y. Awan oras ko, ang mag-istorya ka na kayo. At dabagas at araon me. Kayat mo. Ang paiso. Ah, Kayat ko Bagas daytan ko naman. Ayan na. daytaman o. Imbat sanda ka. Para ken ka dayta. Ala, mangan kan, kawitan. Sige. Ang yamanak man na. Ay nga. Nagbanglo dayto bagas Nagmayat akit kita. Ken titapingar na. Nagpintas ti ipos na. Bagbagay na. Nagtaar. Nalabasit amin ti dot-dot na. Nagsuga man na. Ang yamanak ka. Sige, mapanakon. Ay, mabitlaan. Ang istorya tayo pa'y akawitan. Awan tip panawan ko. Amak istorya ka na kayo. Sige. Gayam upa. Apay nga taakas dyan ni kawitan. Sa ala pumansin, no day taakanan na. Wan nga rod. Isnabero mat ni kawitan. Ngam na aday tagtakanan na. Kayat na ta. Wan nga rod Sapay crush ko at talaga. Agpada ta Ngam. Iti daytoy akin na pintas ta. Awan nga tati kursunada na kadata. Jak amo Ngam, sayang, tikinatar na. Ta suplado mo't. Wan nga rod. Ngam. Okay lang kanya. Jak mat kayat nga ikamat ti bagit kan kwa na. Ay, oray syakmat Saan ta nga ilaklako tinalabasit akawitan ta, anak ko? Taman mano ti kasken kwa na. Wenhanang, ngamayat ko man no adda asawaan na kadagiti upa. Tapno umado ti kaskan kwa na. Wen ko mga rod. Ngam di namot asawaan dagiti upa. Wen nga rod. Ladlaw kumat day tananang. Ad-adaywan na dagiti upa. Ay, sayang. Mayat ko man no umado ti pulina. Tailako ta itinangina. Wen nga rod Angam, addan to siguro latta, nanang. Nagpintas ka. Opa. Ay, ala! Ulitan man timbagam. Kawitan. Nagpintas ka. Kunak. Ay, agyaman na kawitan. Nagtaer ka mat. Adda taraon mo. Adda, nalabasit akawitan. Kayat mo, ti mais. Kayat ko Katno day tati paborito. Ataraon. Mais. Kasta ka di. Sige, kanamon ti mais nga indolin ko. Agyaman na. Upa. Nagpintas ka talaga. Agarmaksakan kan. Ala, seryoso ka kadite bagbagam kawitan. Wan. Agarmaktokan ka. Saan pa yung ita? Ha? Awan ka din tinayon to'y mais mo. Awanan. Ngam inak agsapol.
para kan ka. Agyaman na upa. Nagpintas ka talaga. Naimbag nga oras mo, upa. Kawitan? Masidag ka kanya. Wan. Amom, napintas kan. Sexy ka nga, upa. Ay, ala, apay akas tamot tanti bagbagam, nalabasit akawitan. Apay, di mo kayat. Puno mo't anapintas kan. Sexy ka. Ala, thank you nga Rod, At taraon mo, Ada, kayat mo tiin na poy. kayat ko paboritong din na po'y. Sexy nga upa. Mabalintagaram. Ha? Mabalin basta si ka, kawitan. Ayan nga ron kayo na po'y mo. Mabitla ang tala, kawitan. Kanam amin ang dayjay. Ayam, amalilaw. Dagay nga upa. Namati da, itimbagak kadakwada. Gapotay bagak anapintas da. Kayat dakmatan ngay ikan ititaraon ko. Oto dagay nga opa. Ngam, titala mo. Bolbolat tingiklay da. Bagan anok ko ma. Dagay nagtarak ko naman. Ano tagtoyos kanyak. Tanagpay daw matimaris ko. Nalabasit amin. Agraman sakak. Ultimo, dagiti kokok. Nalabasit damin. Pati sipit. Bukol-bukol dagiti matak. Lapayag. Kudil. Dot-dot kan agraman tapingar ko. Nalabasit. Iso nga dot agkras kanyak. Oray sa anak nagsapol iti taraon ko. Tadamit timang mangtad iti kanak. Ngamin, natarak. At bagakkan ka. Mabitlaang. Siyak pa iti pauna ang ngagsao. Taday padamag ko kan ka. Nakaragrag sakak. Oray sak, nakaragrag sakak. Gayem opa. Ngamin, ay na, nikawitan. Imbaga na napintasak. Kat arman nakto ka no. Nukasta? Ay, oray siyak mata. Imbaga na sexy kan napintasak. Kan dinamag na pay, numabalin na ka nung arman. Katuan ko nakmat Nakasta, duwad akursunada ni kawitan. Gayem opa. Siyak laang tikayat na. Anya si ka. Siyak mat Siyak! Siyak nga ron. Siyak nga ron. Di ta ka man langan. Ay, basta siyak ni kayat ni kawitan. Sana si ka. Kawitan. Pudno ka di nga kursunada ka itigayam ko nga upa. Nagkuna. Jakpagan ano dayjay. Ulbod gayam dayjay nga upa. Agraraman. Ibagbagam ka no anapintas. Si kalang ti upa. Anapintas iti matang ko. Agyaman na kawitan. Ada mais mo. Ada Kayat mo. Jakin kin nantin tadya mo tayo. Tayo ray ko kan ka. Ala, mga anak nga ro doon. Tama bisina. Agyaman na kay Maika. Aday na po ikan irik ayor oray ko kan kakawitan. Talaga? Yik mo nga ro doon.
takanakon, kok. Adoy, Sige, mangan kan. Agyaman ak upa, kok. Nagpintas ka talaga, kok. Kawitan, siya kadilaang ti pangibagbagaam iti kasta. Wen mat si kalaeng, kok. Kung natigayam ko nga opa, agkorsonada ka kanukan kuana. Anya, agraraman mo't na jagayem mo, kok. Si kalaeng, tikapintasan iti matang ko, kok. Agyaman na kawitan. Agraraman na talaga na jagayam ko. Kasoron kon. Makamo kayo, basta siya, mga anak, kok. Agraraman ka? Dinamag ko kani kawitan no pod no anagaram kan ka. Ngam saan ba't gayam? Sika at agraraman. Dinamag kumatkan kwa na. Ngam awan ka no matimbagbaga na napintas ka. Sika laang timang ipagbaga. Ha? Olbot? Sika ti olbot. Sika! Siyak ti kayat ni kawitan. Apay ayang ay pilit mo. Katsak nga ron. At Anay ko, sinipit na. Sipitan ka matap. anday. Anday to'y mat. Anay ko. Anay ko. Nakita, ti panagapa dagiti doang nga upa, kok. Ha? Aman, bibiyang ko kadakwada. Basta siya, nabsugak manan. Kok. Ay na, nabsugak ka talaga. Kok. Kastoy ati biyag. Mangan, maturog lang tar aramidak. Oray jakon agkaray kay iti tarawon ko. Kok. Adda dagiti doang nga upa. Amang mangtid iti kanak. Kok. Sa bali pa iti dagiti amo mi ataraon ko. Agila dakit di. Kok. Daydayawon tikinan na. Kok. Matorogak manen Kok. Nalabasit akawitan. Sino ka? Kok. Siya ti engkantada dagiti manok. Kayat kalaaban laagan. Nalabasit akawitan. Apay, anyat bibiyang mo kanya kaya. Kok. Awan mo tindakas ngar aramida. Kok. Pagap-apaem dagiti padam a manok. Awan bibiyang mo. Dakkel ti pakibiyangak. Tasyak ti mangbanbantay kada kayo. Kok. Sardengamon ti kasta nga aramid mo. Ano la amin nga ibagbagam. Kok. Panawan nak nito'y. Kakaiso na mayat ti biyang ko. Mangan, maturog lang, dan aramida. Kok. Talaga kadi-adinak ipangag. Saan? Sino ka kumamot ngay atong palag? Kok. Si kaya, timang pakpakan kanya. Kok. No kasta nga rod. Kastoy, tirumbangkan ka. Apa nagpaliw ti kolor ko? Kok. Sa anak matan analabasit. Apa nga kastoy? Aglalawag matan ti manes tinotot ko. Kok. Saan analabasit? Kok. Wen, tapno awanan ti maanlilaw mo. Nagpukawan. Kok. Ala, apa nga kasti matan ti manes ko? Kok. Apa nga ang tuduma matan ti manes tinotot ko. Gapo iti dayta, saanen a pinagan-ano dagiti upa ni kawitan. Tanagbaliwan ti maris na. Nagkapyamatan dagiti dua nga upa, kat naggagayam damanan.
Naamiris ni kawitan ti biddot na ubing. Adi na kumakano inarama ti kinapintas ti maris na apang luko kadagiti pada na amanok. Katsipod idin, nagsingsing patmatan ni kawitan. Saanan ang naglaslastog pay. Bueno, bing, ditan, tinaggibusan, ti sarsarita tayo, ngayon surat ni Jenna Almoite Diaz, ite direksyon ni Mary Jane Castro, musika kan computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met, iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.